Salibona sitha kwezindawo lapha kambe likhona thembele iphilile na. Gijima phela phile phetshe kwezinhle salibona mo diaspora salibona mo khatha salibona mo Dubai njani liyaphila. Gijima phela mbuye mpingelele lapha khona lapha esifihle khona amakhanda into salibona mo khona salibona mo Thembisa salibona bompumalanga linjani liyaphila bafowethu. Githi menye phetsha kaNkulunkulu udela lapha esidabuka khona phela kwakuthiwa kuserodisha khona. Ithi kwande selibonani phela wayo selibonani. Jolo phela mntikezi maphisani njani liyaphila. Ngayikhohlwa kanjani lo khona lapha engidabuka khona lapha engizala khona. Ithi phakama wona lo agwela umncinyane. Likhumbuza phela ukuthi kahambi ngedwa namhlanje izindlu zomsakazo kuhamba no Big Tichi uTeacher nayo qhamukela uagwelu. Indoda ezisebenza ngokuzikhandla isebenzela umphakathi. Ithi yona free for quotation. Ithi nxa uyehlelwe uhlupho indoda esisebenza namaphala ahlukahlukeneyo. Inamba nazi siyavela lapha ku screen. Ungaxhumana naye. Xa ngabe uyamdinga uthi yena uyahamba noma ikuphi uyafika. Jabula wena lo agwela othola umuntu okwazi ukusebenzela ngokukhathalela. Ukusebenzela ngokukhathalela lo agwela haya umncinyane. Anya kwesaba.